Bok ljudi, ja sam Grga i imam stvarno brutalnu novu stvar koju bi vam htio odsvirat. Ne. Izgleda da se stvarno ne može svirat na prazan želudac, tako da ću ja napraviti nešto za pojest, a onda ću vam odsvirat pjesmu. Ostalo je neke piletine od jučer i imam nešto tu povrća, tako da ću probat napraviti neku hladnu salatu. Znači uzet ću papriku, narezat ću papriku. To ću staviti u zdjelu. Uzet ću jedan paradajz. Luk. Ima ona neka fora, ne znam, da žvačiš žvaku dok režeš luk, da se ne plačeš. Nemam žvaku, tako da ću se izgledat kakat. To ću isto staviti u zdjelu. Sad krastavac, ja to full volim, onako lagano je, najedeš se, a nije ti onako mučno, nije ti teško. To isto stavim u zdjelu. I sad piletina, zapravo je najbolje to napraviti od prsa. Znači još i mozzarelu. I sad još samo za kraj malo maslinovog ulja. Preko svega toga posolim. I sad to sve skupa izmiješam. Evo, super. Evo, to je bilo sve za danas. Vidimo se opet. Bilo mi je drago.